titi ana pay ewiem say ewiem beti if jinemu abwa de akwa kosi no mie jinemu say de akosi ewiem enwunu kakra no pay eye no mienu no na ebe ma ewiem adwe be say de akofi empimienu amanfo anopa yi aboafo ne dawson odi ahenkan kwame yaboa ajumpa hene kofi mensa kobi k billy da machi ahenkan 93. It's too hard. The things you is too hard for. But you never ever leave me aside. I trust morning host, our motivational speaker. The whole Eastern region is listening to you live. I can't explain. Nothing is too hard. She the Alex. I'm partner din the me with a day. I no pay din the me with a dia. And the son say, if we are oh yeah. Fact. And to bless anyone, this is him. Eye ni papa eno na ni papa tie enye na ewura de pe ene ni bi nkonkonyasie esusie nhira no senka onyankopon ebehira no obowura busua bim eko bisa nka me gidi yie pa se ya ekuma busua mu de nka nya de anka wo beka senkre ama yenka bia nka nkonyasie nkonkogya na me de aseme me ho anuonyam tena se o se da bi uses to bless anyone tie hunu ni say be pejawi pejara ko beti wona sumu no nko enye ne ne wo party baako say yeti say oyoko fo kra de ne beje wo nsem nimunyam so ati nkomo na me ne wudi na se nti awrade be hira nya botena fama no na koso atena ne nwunu na se sanse tworo no se na me da se mani panya omu ahotoso mani pentim fo wo ye kontomponi obre wa brabo behwe ha taw na de abehwe tia to pentem twam manimu ho ne saa ne afre ho ye wo kuro bi ho no ma kuro no ye wo kuro bi ho ye wo ekwa nkrofo no ankoni huniyefo enko an te saa elia mu ho se de maame ne beka no enti elia mu obi efa enti wuji o Kristo no God calls us to be trustworthy. Sanse onyankopon te so nipa no atwa atro Numbers 23 verse 19. And it said your boy we must also strive to no I was Egypt but he remained God blessed to a high position in Egypt. He became the prime minister in a foreign. Now even in difficult situations God will promote you in his own time. And okay, I have come to you. Say it said, so can also be trustworthy. Sarah no beti me de kesa. Untimi nhwe wo so. Wo musika na wugidie soro ho. To me. Ye mu we mu ankasa krampo mu amohomo eku hu unim ni yesi agidi sika wuntua. See your commitment. Yeah, enipa nyina nkwa sia kaka. Greater blessings. Minya wo mo advert sika be o talented wo be ko trustworthy, be faithful. Oja and I will handle wo the way so yiya yeah any people to the small matters suan sabre no Bible in Matthew chapter how enkofo na wo enum back friend capability so be asa and you have to rather sin bearer the omo edi na chi nyina wonim se we enu ntina but aso mo kran tena se kran che Bible junior pastors na edi na chi nti eduru ba bia ye de mami ahoden enti Bible say us and their capability omo pa enu nti no uba ha no ma obi abebo nipa ba akopedi den ni oda boko abilities e wo monsa amamfa so ba so osanya mpem emiensa oba ya de kopa ba bi toyi wa ba mra meje na de kasi askeka o de yemfa nyankopon kure e na wo de abi na assignment we principle said ye na wo expect see nyan enti into us adwuma ketewa bi na de ahya wo bra woni kapre no se woni ni nyanafo adwene mu se o ware mu no
say man kwa ko e yaware omo de omo nko na mema no eni kapre no omo de omo mfa taste me yetumi fuo na pede ye wan ka kire say enti onya small things leads to greater responsibility in life. Unyankopon ya adoma wo kire ba beto so, and we will try possibly say you be to mu any dey to for ewo maami nyakwa herbal center aboabo ene apostolic church ne die ne hwe antie akue nyakwa anopai ye ho ntomo so ho wi aye beba na bibia bokọ de o nyame adaro me ware a me ware oba na yetu amfo so ware fi ba de no one thing so hu say e abrabo obi ugba ba ko wa no uska ebu ha sa but ebeduru be 2 years no na me aye ne tre say it be biema wo dwen ho anti maripa na nchusu obi a ohwa unim de o manim o ni sika onim so because all for some one ya adwuma ne nko ade yes ye de sorry I want na on she dem no ye bibi de eso hu say de kwana na ogusu ya wo ware ni nti david abrabo de woni ne nko bre na munyani wo fight no so fight nti wo de fan say so ati ase ti wo kwana wo ko eti wo de me fan say e wo say ye jai say futuru ne mama bi abo ene wo sorry wa hye saa no but okofo obi a to sa no mo de mi hwe ni bie mu yeah ayo ba eti na no say mama bi kwa onya nje no ba mama bi ne aware o but still a mama ni di dwa e de koma ne ban o say o ware na because oba o de ni o ma hwe no to chenu bi ma sida mo ma brabo ni se me ko fo ba se me ware na bra omo sheda se omo chichiri kuku no because o ma nta wachi a se ni o keka won nsem no ma hwe yi a be ware awale to be ware 2026 ni ben de na se 2026 na me won kwa wachi me ko kan je ne se bo bi na do be bo se se na obi na ni mo nya be so nya wa bo ba na se ba kwa da endumi nsi okay ene mo akwa ba emra hinka na bia ekọ edi uto no pobeti nka ajiwi yenina anima enkoye emfama wa da oni echimu wona so ye hawa dwen menstrual enda bia untumi endidi ebowo sexual weakness we bema untumi mbo adwuma mpem sebi wo bema no yarewa betena so ama esi ade na honde no eso atia befem a ninina ava wana so ye na afi omonhwe entu ase ohwe ade wa kira ohuni ye ade be hum ya ade kra fabria bi so wa so bra ne entu ase enso mfema stroke, pressure, diabetes, prostate, hepatitis B, asthma, hernia, and also edi amawa ye fam pai bokwa makamfo edi amaw asin fere wana se edi amaw ehoni nya ye butuwa no ma ye hwe na fe ye tu nyare wana se Akim State Senior High School yadom aboa na ye tu nyare wana se 48 ojo so na enkomo aka chi ni na wode no enso ache Festus Enterprise oseme nkancho se open DSTV ato wo se Enra Champions League by onya bi anhwe e se uni DSTV decoder na bi wo ema wo keke multi TV decoder and say Fred Guider nini na Festus Enterprise asweye ena no pay me kamfo enso edema ene anopay ope eye TV anase remote ato nini na enso Festus asweye ena okwa bibia ebekọ kama edema ope air condition pay anase obi dada ope se ode bo wa nini na Festus odi bo fie ede monitor wadwuma odi monitor fie nini na Festus asweye ena meka se din hwani mu ewo Festus sisia na ontwa bi engusu ma okeke 0244 515849 0244 515849 and I said 0201 259321 Festus Enterprise ba me ka ho asem ede kirewo oba no fa ne bra na o me fa ntitiem na fe bia enso enkoye emfama no e wo Grand Success Remedial College asoye oba mathematics afeli watro science afeli watro akotwatwa atwa so no ye BC vacation class ne fa ntitiem na bia enso enko kama enfedo chawade say classes na no classes no eno so ye bia Monday to Fridays no bia koyi e de amount ye sanso enso akoyi e sanso on bia enso akoyi e de amano hostel no tie no Airport Junction fete kakraba kasoa Winneba Road no so a ena say ye wo Oba Ahenkan FM ha me se ka se opejo koyi e de ama oba no 0245 361169 0245361169 number of Grand Sasquai fro ye be kutani Raymond Dautia ni ne pe na afi mo 020167 aso se anopaya enso na ye kohyase e de free aban mo endra na eye eda ukuata
19 February 2025 na okopiem e parliament day enso ewo enkomotwetwe no emu na eno ana opani a yefre no Honorable Dixon Chiredua ono eye MP Edema Brekum we motion a already ye no Accra Sports Stadium Braimesu ono nso President's Lady additional minute anto so 2020 kotoko ne Brekum Chelsea August no pon oye kotoko supporter ye kotutu ma ne bonani eno nso ye hu bebi asem no abayemo na eno na Honorable Dema ono de ensma okire supporters ye seminar football monti oka no omunkambo mu na sa enoma enkoye ewo ye sports ni no yetumi etu asiye. Thank you, Honorable Speaker. I make this statement as a game centers. February 2020, known as Pule. To millions of people game we all love at eradicated. Mr. Speaker. MP, ene ban Western in SWAT amankwa sorry ye no or say aden and afi yaudie ka kire Pule busuanfo nyina se omomo hyeden. Ya na Pole efa so hwede ne nkwa no an service ne wa so na Pole ne omni football ne enso akoyen venue. My concern. On this note, we need to have different emergency because at this particular situation, make sure we have first looking at this as early as possible. So I was and sensible and for more than I say Honorable Kingsley Nyako and so I am MP Makwada.